Idodane para pamirsa sane kesumayang titiang pinaka purwakane ngatur arse pengastung karan titiang. Om Swastiastu Namo Siwa Budaya. Atur puspan jalen titiang pinaka pengelantur semah Seke Dramagong Bara Budaya Kepolisian Nusa Tenggara Rumah Sangayu Bagia Mana titiang saking asung ketelugrahan ida Sang Hyang Widiwasa sida antuk titiang ngaturang cari kering drane sinamian sakewanten pengelungsur titiang gong rene pangampur apan janten tunaluwe munjuk lungsur anu titiang ngaturang cari teka dimangkin pemekas sakananing make kirangipun suwe jauh bidane ngampur yang para darsi kesinamian munguing carita sane peraya katur mangkin boyo wenten sios inggih punika makejang anak etiman anak kedima atang lapan mekadi binyul lan guyu sakewanten asapunapi mungwing daging caritanipun ledang ngarse idodane sarang sami atur nitiang nyak siang malih bos-bos dumugi saking paswecande Sang Hyang Widiwasa sida antuk titiang ngeledangin pengarsane idodane sarang sami para pamirsa sinamian kadi punika murdane ngatur titiang Umadak saking pangyang ning ida Sang Hyang Paramawisesa maka miwah ida betara-betari sami titiang saking Seke Dramagong Bara Budaya pengkali terdene sinamian ngemanguhin kerahajengan dirgahayu dirgayuse Om Sriyam Bawantu Sukam Bawantu Purna Bawantu Sabda Dia Sultan Asus Bahar
jek siap. Biasa sang. Kasar cang nengok jek siap takut kan goban cang ha. Biasa sekan dong. Adong biasa terus kita kan. Wah, apa salah kedengangan orang ha? Apa salah kedengangan orang malah jaliu. Terus kita kan. Bibi kita pun kita, dia bisa kita. Apa kedengangan kedengangan ha? Udah biasa. Wah, mulai retak dulu karena tukang jeng-jeng ini. Ya sengketong udah jek nyak ke panggul kan. Jek siap-siap cepokan. Kalau di dia ngenon. Saya keto kan. Kadang terus keto kan. Udah biasa. Drop. Dewek merasa ketekan Bayu Truno marah ke boncinga ini bajang Truno nih makajang pada ngomong halo Petro once more apa aja kone once more itu sinapi irago kadeno maro berpandangan muka kadeno irago Doris irago terpaksa mengoreksi diri marosuluan gobone ken jala Doris amah warang ngasa gobo abang tuonnya jelema menek ne buko mimi gobo jelek buko lek ke walo na apen orang jelek rago marah mula merasa kan gobo jelek ke walo yang suluan anaknya nepoken memenya aja ben cara rejuno perjani rago bandingan nyuwe pipis kewalo kangwang batak selero biah bener itu maro liwat kaplesa ngatinakan mimi pekerengkang dori ini mimi ratu di Petro atau cara turus ya uban berak irago orang turus biar berak mula saja irago berak nak mapan irago kekurangan gizi gitu nah jani yang penting irago pang sehat apang moko perlu makanan yang bergizi marok itu mulai makan sebatak piring makajang gisiang marok gisiang piringnya makanan yang bergizi dimakan terpaksa piring apa lek nasi itu nih marok kacang bogi gini lah bonget udah kena nih di dolar ketakonin kenjo mirip resep makanan banyak sidang ini ijo jele-jelemane lakonangane. Adi siap. Kengkene. Saking wan bayune. Ya sing indah magama mulai aja pulasang ibu. Wah. Nih. Inan grubog tak kau. Nyeri nang grubog. Angkal si maro makaplis siap sa kagongay sing itang nabo. Maro makaplis yang siap gitu. Ada si maro na siap. So bilang nengok yang siap taboh ne. Wah pantas. Yan siapin na doon na inan grubog. Kadang yung pelakas gitu. Oh yan cang yang gitu. Inan siap na yung grubog cang itu. Mulo jenang cai mulo jenang buka jelek buka lek tau. Adong nyak menyamong aja cang. Cang paling jelek kau si merah tuh nut palung yang belak sih. Dong Mario di bola kade si nyamat cang orang nut palungan belak.
Dugas konen gaya nukin mimi nak samat nak dungangi dolar. Kadang dorenan cang lekat. Dan malunan cang lekat betawang cang cilekat memang kejak nes nih. Sing mulu sekan gong sentimen kincang nih. Kalau orang sekan gongnya sentimen. Yang negeri jadung nok perah jangan pesu sekan gong siap tabon nih. Oh, sing bisa nabuh itu. Yang bisa nabuh sih nyet nabuh. Oh, cidong nugo aja sekan gong sing bisa nabuh. Yang saja bisa nabuh sekan gongnya. Bener. Pesu majenang caro cang. Oke, Ken. Patutnya tabuh kidang kencano cang bang. Oh, pantas. Nya nama kenyamani dolar pesu. Kalau kini lar, tabuk idang kencano nito, nak adongan deken gobo. Awak gobo ni boko kini mimir atuh. Orang lekadang awak di tengah alas lekadang. Ya mau gobo cara cang seng cocok bang kidang kencano. Yang cara cai cocok apa? Mimi yang cangjek tabuh ane abang ni gali-gali cang keto tabuh Pupuk apa lah? Pusat resti ini. Kewasan orang. Yang cang menggigal bisa. Ada tabuh sing tawang itu. Yang saja bisa nabos kan gomar conga mau ngejengat kejengit mut. Lang menon kini nah pasing meno jelek kang bono kegong bisa nabuh. Tegaran jadi ide kang tabuh. Ani uruk kang tu apa? Bah, tabuh apa kamu semua bisa cang? Bisa. Nah, igalen deh. Igalen. Kemadan tabuh kau palau. Apa ya? Bilar, belum tulis cang. Oh, gitu. Oh. Oh, gitu. Woi. Masa kini hari no. Oh, macam betul. Oh, mesti gitu, bro. Woi. Hei, sor. Woi, sana. Woi. Dong kedek ya bro. Igal apa tuh? Igal apa? Tomadan igal go palo. Sing cocok tuh. Tuh ada igal yang ngaro gaji tuh. Igal pertukangan tuh. Misi tuh jet. Tuh jet. Do bener keto nah. Do nyobo nyelekan sekangkong sing bisa nabuh. Maroi deng tabuh si maklias melaib. Bedeka bener nah ngale musuh. Orena bener nih. Ya kena sih kan? Dewek Truno, Oh. Jani jak demane jalanang. Oh. Bang, kamu main liu benang lanya membrayo. Kita sebenarnya raga di demo. Benar. Saya ingat. Ingat yang kene. Sang kalau teko cijakcang, kertangkel keburi nangkil ini dua gong. Iya, gara-gara geruduk kene yo. Oh, pangseng ulian cai. Duka ada dua gong landas. Jadi Benar. kini nak yang cang sana, ken ya cang nak ngutang buku kena cai ini. Oh, Jadi iya. kini cang abang, cai kamu tangkel keburi. Cang nangkil keburi. Benar. Ngoyong ci cang nangkil. Cang abang. Lemo uluk-uluk. Mulo jelemo kadang tumpak kandang. Asal nyak kepuri, bakal kan dipuri nyak kemplong ini nasne ragam mulai benar sih gitu. His. Ada medal kok dewa. Ampun penareng para kang $2. Nyen mena.
pada kang duwe dolar nyaman ditiang. Dolar. Inge. Ibu mimpi orang yang ditiang rok oyong cidini. Cang menak dan laki agung. Ipun kendan yang ditiang. Sing ada menak lah. Nengal ini Pang padam namu au lele. Kendan ditambah minum. sing ada. Iya, juga dong. Kalau dia ada sing ada udah cokor dia mau nyelak ketek ini. Melingsar di tiang rendah nunggu cokor tan wendan, reng puri tan wendan, reng pentingah tan wendan. Tangkel jangan nunggu cokor dua semang tangkel. Ye, sakit dari kecengat. Ada nih tiang hijau. Ada sebenarnya? Aden tiang nyen. Aduh. Video ini awal ini makan ini. Ini akan ini jangan. Awak jangan akan mereka petrol lagi kan? Cai meseka jai petrol. Dan jangan orang itu sini nak dagang ni. Awas terasina. Dia ni petrol sing ada. Cak yang rasina. Alai petrol. Ini makan orang ini. Dan lencan mau pelincar ngalenang kapuri mriki mereka rara dan wentan Sing ada. dan malah kepuaragan di tiang jak driko nyongkok ngalen nasi jebas ayah aja basang di tiang Dolar sing ada. dan aduh tuh Dalam tidong saja. Dolar orang cicengan. Dolar usamai. Awas racina. Patok cia jadi dolar ulian cimeska. Nyekain telah yang sing ada dolar cak. mangale gae pato maro pesulang sago saya panang ngunci makepret pesuntut Bitang lugra dan wendan tu. Baik. Dong nengeng jadi orang wendan. Dong sakit cai di dogong je. ye lu agung nak bohong ale cai Oh ngale cang. benar Iya. Dong bos saling ngale lantas. Dari wanen sancie. Plong ino nasi plong habis plong fred Pengang nasi kamplong je penarak. Ais makenyam. Kenyam ya. Makenyam jaran ya. Lembut. Apa ngencing manusianya? Sing ngerti bunyinya bedek polon senor. Nah, sing udah ngomong udah tangkap penarak. petengang lah Kayang kecai. Apa orang lah cai bi?
tangkil cikendane paman ngurah. Coba ditangkil coba. Dan Sing ditangkil. dan numak do. Dijaci numak. Yang cari ke omulu mako kan dan. Oh maka dia tangkil. Tangkane nggih. Lu. Nah. Tuh. Ya. Jangan cai milu dangel. Ijam barang. Bener. So kemblong ana maro ora eno. Sepan. Nggih. Nggih. Terus cai blok ini nah. Sepanan? Hah? Angkat si dua. Iya. Masa ada kamplongnya kunci awake nake. Oh, kemblong eno. Kunci awake. Di janjangnya mesti kunci nih. Badan lu lengah. Kunci badannya kunci. Apa dunyan si Dori maro kemplong. Kata janjang berat gitu. Apa mau kepret? Udah jangan besu. Mulai cang sing mampu. Duk. Mai, tangkil ke orang badan. Kini nah. Oke. Oh, lungan ci menak kamu. Oh, jam nak kamu. Benar. Dari sing mana nak kamu? Ye. Nah, jam nak. Cici nawang mo. Nah, Lah ini di Karang Kepatihan. Ragak ngunak dan Gusti. Di tiang lenyak mecak-cak aju penara. Gusti mawinan di tiang mecak-cak. Di tiang latar Gusti aman buat Gusti harus pate. Melarian bang yang di tiang harus pate. Bang Tayen ningkat dan ipok. Kes. Berapa? Di tiang tempur rakyat mati dan Gusti. Aman Gusti mat melarian. Jang, dasar jang. Bang yang di tiang. Dados pate. Nar, Ya. kekenah ben-bener atur cine. Mapan cai subuh kaliwat dua gulian cing aturan ngayah di puri. Mawinan asing-asing tindakan beno di puri kena banci nyacat. Sing sido mirip ben-bener aturan ngayah mawinan ado pinunas cikapin beno. Cai lah karangan tosen tegak beno pinako paro patih. Nah, beno sangkanin lu gerah. Cai nawa. Dugas ida dua agong gede mau picer tegak kapen bener. Nih. Mula seselet sang paro patih ikian ban ida dua agong gede. Jani mapan cai lah karangantinin tegak bener. Mula patut cai. Ya makan pican ida dua agong gede pinako seselet ji pinako sang paro patih. Inggih di tiang lunas. Bang Tayen adipatih dolar pok. Yang di tiang harus patih. Rap sirap banyak sama kejang. Nah pikir mau nala sabun ikau. Ajen jenang pak, jenang di tiang mantan. Dan purun banyak-banyak sama kejang. Len Gusti. Baru ngeliwat ada benjingah sama kejang rimika. Ulian dua gitu makanya. Lah, cik. Mulu asing-asing banyak banget yo. Ini ke sejebak linggo mayo. Mulu patut bener pinako penglaksana. Ngijian mulu pidana pula banget. Weh, beli kengken mekelesisin. Yang rirek bolon cini yo. Dek, Tumen jani cai. Penties cini pesu. Kena benci ngetekin pejalan bener. Gusti medal ampun mengapi duka. Ngapi renten? Mengapi duka. Nggih. Neulian solah nyaman jenengrana. Sira. Idolar. Idola. Nah, Dong biasa. Saiki tau, gen. Ampunana puniko banget tango. man kena cine.
iwang para kang dolar. Cudet didiang sane mangke nglungsur sapunika. Ruk, Didiang. kena ben-beno nampe ni natur cine. Nggih. Mapan jenenge cai mewit ben getih bungmung Atur. lekane ajak nyaman. Nggih nyaman didiangipun. Mawinan asing-asing pelih yone cai nunas kapen beno. Nggih didiang lunas sapunika. Artine Nggih sampun api? danone ketiwakin kapen uko dan nyaman cine. Nggih. Mula patut dana urah pati. Ampuna. Mapan buong nyaman cine mati. Ulian cai nunas pelih yone mula patut cai bangga. Cicing. Bangga cio. Adi mari di mati yang ngoyong si malu di mari mati yang. Oh nih. Dong kayang cai. Meririhin kena cine ha. Mati tuh, mati tuh. Mati tuh. Apa madidu? Bong cange tebak kau. Kadene cang siap lah nih. Nilane uliang cang. Oh. Cium dia. Nggih. Niki. Maya bo. Ngalih Aturang. Aturang mo. Apa aturang? Awak nu teman hidup ben uko ke bawang nih. Hei, nang kenang. Do gayane kau kene jemak cai. Apa patut kau igunan cini pina kau parakan dini yo. Patut cai menak beno tangkel kini do dua gong gede yo. Nah, mun. Nggih. Iwang yo parang dolar kaping kalih. Didiang langkung malih matro cudet didiang lungsur ampura ring palungo Gusti. Kena benci ngundukan benah kelawan pelih jani. Inggih. Mangno nenten idahan lak agung mengapi duka ngiring laris. Tanggal kepuri didiang ngiring ah. Jalan lan tangkel. Gini. Kepuri. Hei, lar, terus. Ya, Aliang iban cini tongos. inggih. Nyantos sepemedali do dua gong gede gusen cine. Arado. Angop di tiang yukti ngantan sepemedal cokori dewa. Dumilah tejan cokori dewa luir sang yang surya caner. Reje paman. Gelang. Oh, mara medali adi. Wih. Nyin ada nyaman pada yadi ne. Inge. Ngelagla adi besik. Jegeg cara dedari. Pamitang nunggu. Tidiang angop masih. Inggih nih. Nah, pangkas. Ngudiang tuh sangat kencing. Inge wantah-wantah ratu duagung. Risampun titiang pinako paro patih duwe. Parek kalih parek-parekan duwe make sami. Wenten mangkin ringajang cokori dewa. Menawi sampun patut galah cokor dewa ngawitin kadewa cana. Sane tunas titiang durus. Saja paman. Apa kerana negelanawin paman tangkil di rumah? Kita mesti cai ceraka. Ya. Pemekas teh yadi aden gelah. Dot nih peparuma. Mirip dot mau wirasat ken paman. Pemekas dewa lautang deh. I dewa bawa saja perpatem kerja. Inge durus ratu duagung. Nggih, Biagung nyantos kemon rien. Paman, saja buka pernikahan Ida Biagung. Pembekas pesan jani. Sing jadalen itu orang glateken dewek paman kita mesti cai cerakan gelah dolar ngajake Petruk. Nggih, didiang. Ne mapan Ida Biagung sebuah jajako. Kayon gelah jani pangida ngalap rabi malu. Yan sebuah keto maro lantas mabi sekeratu. Mabi sekeratu yan sing kadang pengen banar dan reswari. Sing kone jangkap manusianya ne. Kita tapi kayon manulah. Mapan ini sebuah pesan. Mapan punika serano sane kaping utama. Ring sejerone ni dohilako jago ngamel banyak. Manut kadiwaro nubrah duwe. Durung sido durung wenten yang nyarangin ini dohilako. Ritat kalau ngewilangin ipun banyak. Ingat. Bagong. Mangkin durus cokor dewa mangdono megelang dumun bebaos na sarang ini dohilako. Sepun api Biagung.
Titiang ayuk tena sapunika mana titiang makin beli mapi kayon santokan beli sampun patet ngelap rabi semale beli pacang amal jagat riki Kini na do. Beli na ada nyen kayon beli ngale some. Apa buen ya beli na subuh padang lapiana. Keleh-keleh ben sada piana. inge ya na sapunika napi jantos beli maleh Ane sangat angon beli kayon. Pemekas baos iaji nih wato. Suara ajen gelah ada mah baos paman. Ning, iyan ide wodot ngale soma. Dan yen leneng ide wong ngale soma. Ditu di Madiapura. Suara gumi Madiapura sengidang ajinya aja. Jani saru pani dewo. Yanak ngejuang ngon soma. Tua besi. Gumi ni jajah pang besi gumi ni dewa ni kelawan gumi Madiapura. Aduh agung. Iri sampun wenten teluar nugrah duwe sane tunas titiang. Tuli ya cara kesiraten Tirta Sanjiwani raso manah titiang. Wit sangkanin panegara mesah. Silip dados itu anak kelingsir mau pico galah ring cokor dewa. Mangdo sido jangkep jagat Madiapura kaungkus santuk cokor dewa ratu agung yen wandak dados pinunas titiang durus-durus punika martia mungkin siapa nabi pekayon beli Nah, inge belinya ngale soma. Kalau ada pengide beli ni kini dewa, kita mesekan paman. inge Aliang sep gelap aliang. Ane bisa nenungin dewek gelap. Kengkeng pejatu karman. yo ardo ordo pemekas balian tenungannya bisa nenungin pejatuh karman ide dua agung gede sesunan caine Balian tenung sapunika. nah Sapuniki Gusti. Kadi gatrone sane piraken titiang. Wendan balian tenung. mandi Aduh, jodoh Riko mekenareng pusraman toyo bungka. cik Ning yang ilengang Gusti. dua agung risampun wenten kecap aturipun ring cokori dewa dados wau di tiang ketak lenana Dan kantun wewidangan jagat kue wantah bapo dukuh terijati niku ampun. Bapak dukun kenten Trijati wastane. Nah yang kita menjalan paman. Kita mesti cari ceraka. Cari nyiring dane. Nge, bang yang ditiang iring. Sekolah pengide gelah. Ben puan jani kengken nang jiban. Man sing man pang tangkel cai mar tengah. Nge, Domila singa ton tiang ring sekali. inget ratu agung sampunan sumenio melingih rien cokor dewa ring puri janten sekayo jago aturan titiang ratu agung inge Haris jago ngene kepriang Jalan paman. paman jalan har truk Titiang. mapan jani galah bener kelawan cai tuah dua wai Wanange wanta kalerai. sido tan sido cai ngeruruh balian tenung cai pang mau balik matur tegeni de dua agung gede sesunan cini Dinge duaning do pemargi ni. Mungkin sapun api. Padu samna kaweten pemargi ni. Lalu jalan lo jalan bro ini Hireng dulu semargi. Aduh, ratu dingin awake. Kalau jani supong lawak dingin, dua saja sase karo adane. Yang dingin ledas buko jani kini. Kayak apa menjemak dek men? Pak, paling luwung gaya ne jemak. Ngantin paling luwung itu. Yin mana jangan ten. Yin gingsir jangan ten yud lemu muani.
Ya ini bapak duko jangan tenak amat yo setan gumi. Ini bu siang keseng awak disir dije kaden. Kengken beli bagus. Beli bagus. Itu menjani cingong cang beli bagus. Mana wak wani beli jegek itu bete sing beli bagus. Oh pon muani itu boci. Oh asal nak wani bagus, Sing. sing lo jegek. Kadang cang ya cing ajum cang gitu. Maro cang tekol nang lijo-ijo ajum juga cang. Mana apa bocai? Ceng Hah? gap-gap aneh. Agak apa ngapot lagi ci. Kone ceng melalui kokoto duga si puan. Pencang melalui dan kokoto cang terus mau bekal. Dong mampu san cai kokoto melalui ceng mau bekal. Ceng tawang mako apa dap nang kelongkong. Apa makot lah usah. Makot lah usah. Kengken ci biseng bisa ngali tebak. Arape kang nebak nang luong ya. Boyo cang biasa nebak gitu. Kalau saya nyak mupu masih Kali tebak duaso nanur gitu nak ke tem nebak. Kalau kan di kiri so nanur kango ya deming itu awal. Mana apa tepuk di kota di Ah. malu. Liuan itu tepuk kencang. Ikan petakon segitu. Berapa apa tebak pada tepuk cai. Ye. Ane tepuk kencang. Man, So ada tepuk kencang. Polisi menggantung. apa? Polisi menggantung. Kalau model polisi mau gantung na plek kengken lah na polisi gantung oh. Ada sing peleh. Tu mau gantung orang ci polisi ne. Tepuk cang kita polisi itu gantung ada Iya, papan itu boleh. Tulisan tau. Oh. Jalan mulo cingale gae ngatana. Itu tepuk cang. Bensin nasi gitu. Mana apa buen? Mau bekal cang doang tali rupiah gitu. Usang orang sing mau bekal dayan ciwe. Nah orang-orang cang kita pasti ide gitu gitu. Benci sing mau gap-gapan teng orang sing mau bekal. Oh. Bekal cang dua tali rupiah. Liang cang kaset isi 500. Kaset apa? Ye, Kau mahal sana. kaset yang biduan nih. Oh, Kaset pantas. kaset wi Weh, kaset wiwi tomogo tuh. kasetnya ne? Kaset wiwi tomogo Wiwi Tumogo, Wiwi Sumbogo. Oh, kaset wiwi sombogo itu. Mana apa isen gendengnya? Liu isene ada sing tawang cang pro isene nang kiye. Ada sing tawan, cah. Ah, Ben, begitu beli cang nasi 500 setelah pe jadi joci cang oleh kagak pung cai bro. bedayan sih. Sing san ingat kenyamo di pondok kok. Nah, begitu Man dan gendeng itu man kontak sih bo. man kontak cang silorong cang kaseng Sing nemen sih gendeng itu lah. sing silorong cang. Ben kok koto nyilon kaset. Ah, Kasetnya na lesi jas. kaset biduan etis kus senang Ay, ali. Etis kus henlang. Etis senang. Etikus enang. Ah, tuh bo. Mana apa judul gendengnya? So, apa judul gendeng itu? Ane ngetop. Oh, surga dan neraka itu. Oh, surga dan neraka ane ngetop. Oh, iya. Papal benci. Iya, boy gas. Iya. Boy gigis kengken juga mau tes bebek kan terus. Iya, su boy gas apal. Maro gigis kita nake, maro gigis boy gigis. Nah, maro kikis. Oh, maro gigis. Dot si pang nawang gendeng itu. Men pencang dotunya dak konya sebanyak Iya. putra cak saya tuang coba cang. Dot cek kepisago mentakon si cang kan takon nang. Mem. Ih, kedet. ya. Aduh. Jangan jadi apa dak kon cang sir. Mapa nasi dan besu ke doda. Penseng tancang besu sama lang mubo di pon tong tak radio. Mau sambil bodoh gun poni dak kon ji. Di radio ne sambil yang cangontak, Oke. ditu dinguang nak kebiasaan mah liu nyidang ragoman. Sado ningang carane. Saya udah tahu gitu. Tawang tuh sing itu ngudang. Garangan. Agam. Sajana. Nah, agam. Pi Oh, gitu, Bo. pi
Pikir-pikir, memang kalau dipikir. Mentul nenek. Weh. Mau nang nyauh masih bungutnya mentul. Kedo mulo gendeng itu Sing. Kengken. Betul nenek bilang. Botol tuh. Betul. Ye, kadang cak mendol dong gitu. Sing. Bang Bangko kadang cak mendol dong gitu. Blek. Pikir-pikir kalau memang dipikir mentul nenek bilang gitu kan. Biar orang itu lah katanya. Nah, Min. jangan. Nah, Pikir-pikir, memang kalau dipikir. betul nenek bilang nasihat berguna bagi kita semua dalam pergaulan, apalagi kalau sampai ke urusan soal pacaran, salah memilih, menyesal sampai ke Tuban. Dus canggih genci ketuban nyesal. Iya gendengnya gitu. Apa le ketuban sepi itu jani. Iya apa gitu betul. Pidan kan Presiden Reagan memang meriah. Kayaknya pada sini tujuh. Salah memilih, menyesal sampai ubanan. Sampai ya ke dua ubanan. Sampai ubanan. Kayaknya ada itu. Mumpung dewek nutruno, Oh. apikin pilih-pilihin ngali gegelan pemekas nelah karangon soma. Oke. Pilih ban ngali gegelan di subane dewek mo soma, Mau sama. mau jajal, mau cokra. Oh. Sebilang dino dewek di pekuran nyesel kan tiuban bok dewek nyesel. Kelmat kali kegelan jadi. Pilihin Nah, yang soal cinta sepanjang umur dunia tak ada habisnya. Kisah cinta yang manisnya kayak madu yang pahit bikin sengsara. Cinta yang suci membuat tangga hidup bagai di sorga. Cinta yang buta bikin hidup sengsara bagai di dalam neraka. sorga ada di depan, Di depanmu, neraka di belakang. belakangmu. Woi, kanti nengeng mata neng orang bol. Bang Luwung. Bas encot tuh bol apa? Bol pelut. Ye, kengke dong nana. Halusin, Halo, sing. panyaring, belakangmu. Belakangmu. Oh, tuh ya Nurin. Jangan buru-buru. Bulu-bulu. Ini orang Agung. Bulu-bulu. Terus nyaplir. Mau bulu-bulu. Jangan buru-buru, terburu-buru dalam memilih pacarmu. Terburu-buru. Ben bleh cang tau ye. Sing misi nek itu buena cepok gen. Cepok gen. Jangan buru-buru, terburu-buru, titik. Apa? Titik. Aduh. Kengken si megiat nak ngatur tuh. Cang kepetak orang mau bulu-bulu sing dadi. Citite orang. Lempake dasinya. Hei. Nah biasa tuh. Biasa. Guru di sekolah ngajen murid depan nawang titik. Cana guru ngajen cangkal nawang titik, anak-anak lihat baik-baik, ini yang paling belakang namanya titik. Kau cipede, Yang gede-gede aja gitu. kan calanci. Jangan buru-buru, terburu-buru, gecak. Nah, Gecak aja. aduh, ini marah guru blog, dan kecak itu penyaman titik apa nawang cip. Nah. Ratu. Nah. Aduh, deman deh Jania. Pikirlah dulu, neraka atau sorga yang engkau mau, semua ada di sana. En.
Semua ada di sana. Semua ada di sana. Aduh. Sayang benci negor cunguh cang. Ajar marah mila mata anjang iwasen ki sana. Itu semua ada di sana. Mungkin coba apa aja nih? Subo jangan apal sekewalo janilah nadung sama tuh mesti putu gunung. Apa yo nyenyak ya bakal bareng melajain nih apa kengken sih gitu itu sen. Pemakas nih dewek menyamu masih ajak yo uling semengan tadi mau palasan pejalan nih jalan apa mirip pada kegaen sanangkara pang bener penyemak ajak ketelu Nah. lana lihat ini. Mai alih ya mai. Lagi jong orang yo sembangan sebuah mekat. Ada cai sama tangau. Sing ya nak truno biasa mah nak bajang ya kurang melalui biasa gitu. Ane subuh lewat yo sing kan manguran-nguran sing mana baca. Tu gunung. Putu. Mai malu tu. Telur-telur ngene ngajak. Seron gangsar. Iki lengok. Mau bulu-bulu. Kira tuh. Apa tuh beli? Nah ipet orang ipet nengeng matane. Nah ipet sen bulas bener. Aw, luwung cara siap samwe ninjin kilang-kilang macempleng cepok mau bulu-bulu. Kene tuh tiang beli kaset besi. Lantas tiang man ngontak. Tuh bokat dingah tiang mau bulu-bulu. Oh, Gitu. sajan gitu beli sir. Sing melih yo matang. Ane benah pang tawang putu terburu-buru. Kuping yo biasa perering. Terburu-buru ne dingah mau bulu-bulu. Tuh bokat tungkat apa alang lantaseng. Tuh beleh gitu. Dadene ne marone beli melajah megending gitu. Nah gitu bayu. Kegendengan cara janine Wih, ane ngetop. Tuah jana itu tuh. melah sotani dewek trune mula wenang melajain akengken pekibah cara janine pengalo desa nih terus andang tuut pangseng kinucapi dewek kuno kolot Ketinggalan zaman. Itu aja masih bayu putus. nanging Man kengken. dong sap Teken unuk apa tuh? ane jani pelajain ane sebeliwat sanang ingetang ane kayang teke patut masih kenang Oh, unuk tri semayan. nah Pemekas nih. ati te warte mana lana gata pangnya medudonan Nah, nah saja. jani Man. kenah tiange nes beliwat cento merupa tetamian warisan kidung kekawin gegitan sanang sandower diang pelajaran Lestariang. nah Nyak tadi nadong. Benar. Di dewek dini nongos di pegunungan. Oh. Nuju piodalan di pura-pura. Ngelah tadi negegaen. nah terus sebe nyak dadi adung suaran gentani deprane keiringan ban gegamelan tetabuhan Ngayah lantas daud runone mekidung. Amat ya luung nih. oh tuh Yang gitu perhitungan putune beli gak setuju pesan tuh yang gitu. Cenak nih kene sar. Yen wo warisane apang sing cai salah penampen sing je merupa tegal carik ane merupa warisan tuah tanggung jawab nutogan pemargin anak lingsir-lingsir ngewangun pura ngajagang adate muah agamone apang terus ngelansi. Kau kaden berincang saja tegal cari kegen tuh warisan. asing adong tongo sergri di peseraman di pedukuan di toyobung ka pemekas nah ajaniane sing ada nenak lakar musak asik Lestari makejang alas bun-bunan apa tuh sarwo prani alas
kelawan singa saling empu alase ngempui singa singane Ngeraksa kempu. alas. Tuh di ngabit, tuh. Lian. Kucing gede sih semangan. Yen dia muni-muni ning oyong di alas ada ane sih gitu. Lah mesti hati teman mading hang munyin kedes. Munyin kedes pinekan kulkul sunari pehane kenang beli dibunut itu tegah tuh. Oh, tuh. Lian. Nah, Tuh. Ih, oh tuh di papah nyuh ni carang kelor tuh. hah? Kedes ni ajak lu tuh. Pih len. Yai, Munyin yo ne tuh. kedes apa ya tuh nah? Tadi mau punuh ya ajak lu metingah luung saling desakin. Nenek madan cerucuk kuning cilalonang. Oh tuh ye. Dong cilalongan tuh ada. Beli, Yang ane paling si kelodo apa? Ih, gede nih oh. oh nasi kelor. Oh, awak nih nyegok, bulunya tebal, tenasnya gede, Oh. bungutnya gede, Oh. kayang matanya gede. Oh. Kengken menyinir san gede sedona. Apa nih tuh beli ya? Teloh ni tuh. Oh. Me tuh. Oh, Meme lu itu. aneh sar. Oh. Tuh, Yang, nyak ya fangus yen luwono sajan tuh. Ah. Monto tuh geden awak ne ben pidan matalu hamat ya geden taluh nih. nanging beli, ane si kajo tadi soleh san tuh ha? Mimi Dewa Ratu Agung. Ani si kajo tadi Kangen. gitu tuh. Praktegres ratu. Cara nak sing jan benengame. Oh, tapi Yen sing olas ikulit ngaput tulangnya nih. Raso as tuh. Itu bapak ni tuh. eh, Muani ni tuh ada ni tabang. oke tuh. Yang kita muananya mula kenyat. Mulo. Oh. Iya tuyo. Tuyo ngudiang Mulo wanin. harapan. Oh, Kali ama. oh benar. Suyo ali ama. Loh neng lebang Juma. Lebangan kan mekam. Oh. Man di tengah tuh. Panak ni tuh. Nah, sajan panak nih tuh. Pantas panak nih apaan bulunya langah-langah. Yen sing pleh membeli orang, marau mirip mau bulu jaum tuh tuh. Oh. Karo tumuh ni gelas-gelas. Nen malu beli. Hmm. Dadi jak sekan san kena beli. Loh kelawan muani, meme kelawan bapane, uling apane kena ben bedane tuh. Munyin melenan tuh. Oh, Oh. man yan ne muani kan munyine. Oh iya ni muani. Lao munyine gede munyine yen ane muani. Man yan luane. Ciluleng. Weh, nyak ya pangus munyin luane ciloleng. Kini orang sekan di ngah Tengken. nyilobeng. Luo tuh. Man yan panakne. Ulagan, cilulit, coblong pamor. Seado kedas pemunyi coblong kamu. Aja ne cilulit orang ci. Beli. Yang Dadi ne di tengah panak nih. Apet ya tekin meme bapane gitu. oh tuh. Kopuk banget tuh. Nak lah yo masih ke rasa kepariangan nang teken ngi piana mawe nanti yo desek ke apa ngasihnya dingin. Sasih karo. Wentana paksi cilalongan pantas yo mo sapo tekuning. Pih, Dewa Ratu Agung. Dadi pangus pesan ya kedis cilalongan ngelah bulu kuning. Kuning kunyit caci ropan tuku goban nyane embago. Walu yo warnan yo kunyit akeh tuh kuning bulunya nih ngewotwang bogan goban yo nih bagus aeng. Nanging tuarong laku capan tuku bangke tepan pengangon bunga. Bangkit Yulian bunga aji pengangu sake wale cacatnya nih
nyulurang raos ya tuara bisa tuh yen dadi teban beling ide de pesan yen putu nuote ni gede silalon bagus ban gobo sakawala nyulurang raos sing bisa tuh Tuh bangun-bangun den malu tuh dadi sing kekenak ban beli maro beli mageneng-geneng ya gede silalongan dan pewangsit di pokaat putune jag nyelempoh ke bucu kejan kerasa berputu gendeng beli neto tadi nadak sarong ngodeng sor putu kebucu rasang beli buku anak yang ngamul menkengken kerasa ban putu salah tampi putu nang tuturang teken beli tu Beli sing yang salah tampi teken kegendengan beli ini kini beli gangsar pemekas mungkin di subane beli nartan paunukan ye panak cilalongan apa itu teken meme bapane dadi mengkletak inget yang tekening dewek beli nah ingat teken apa tuh nah selawas nongos ini di pedukuan ni mula ajak megenuwi rasa beli maka dadu kelawan yang ibapu men memen tiang nyen beli tur dijo jani meme beli nah tuh ya nunok to nyen bakal angon tu kena nah kene nyen lacur nyen putu tumo sawire nubara nyen putu tinggalin no mati tiken memen putu mawe nanti putu sing nawang meme dong sebuah kali mati tikini meme kita beli saja tuh ubuh adane hidup putune sambangan jani sakawalo akene tuh meme ngalen dewek tiang beli metakon teken nang kodang putu buku raos putune busan nyatu yang dewek putu kempu ke ubuh bani bapo men kerasa ban putu ken-ken tuno sayang ya bapo utawi tuno tresno rasa yang putu teken bapo teken dewek putu nang tuturang tuh kene beli ian buat sayang kelawan tresnane bapo dong sing sanang satu ngangguin apa mawinan kanti kelih amuni nak buku tiang sing taniku nakonengi mimi sing ngulian tangkep tiang tekining saput ane tebal lumang tresna kelawan sayang nih bapu tuang subo nangi bang bisa beneng rasa aken ken nyepari purnan keneh legan hati nih yen pet nui mimi hidup bareng aja namtamin jelemlah nongosnya di pedukuan beli tuh dodo sangat tuh angkian benyileh ya orang teken anake ayo tuh udang menlacurang putu Dodo ngo genah tuh apang bener suat sepat ajak melalui ke kota mi di kota Sri Muring Bayune apang bener nyak ngsap bikin meme ke kota kau tuh nen malu dadi sase beli ngajak tiang ke kota lakar nyelimurang dewek bantas samungken kemelahane dituning awenang rena demen keneh dah ratu liu pesane apa di kota nang putune ada umah mau tingkat umah gede di tengahnya masjid lagau tadi manyo seding langit itu gengken muda tadi itu adanya hotel tuh bin ajang-ajangan ada luwe-luwe ada merupa nasi goreng ada ya nak di kotonya kandong sing ukus jagoreng badah itu yang nak bas goreng sing cara sengaup iya kus semalu subo lebang angki do yin goreng ditu imwe no basa nasi mau goreng jukut be cap cap apa kecap kecap cap jukut meroroban sing tuh bakwan isi tuh apa tuh kuah bakwan kuah tuh bin bakmi kuah tuh bakso kuah tuh bakya kuah tuh sing Wih. bakya sing
Dona kaduk hangor to bakwan, bakso, bakmi, ja bakyak. Kan sekaden kuah tuh. Bakyak nak dupak ben kayu tuh. Oh, bayan hujan-hujan carjane senjak nuang pangus sing nyem pada sih. Sing Kanan bisa, beli kanan. sekan, lang malan. Main. Nih. Yang bene aja. Itu ngorahang malu teken ngi bapo. Yen sing putu ngorang teken bapo paling alih kena dua sing dalam. Benar. Pangsingi dewek niwale sana lan orang kin bapak sambil lagi lebih pes. Nah, aduh, bawa melangsang. Lautang. Wow, Apa? Mana kengken putu mait bapa. Ye. Po, mungkin tiang nunasina kin bapak leben kide. Siosan ring punika tiang pamit mungkin ring bapak. Den. Tumben mesedan nagih bekal karengalin bapa luas nak kal kijo. Tiang ke kota po. Nesinah cai gangsar gingsir ngelah gawe nuturin adi megenap-genap nak ngudiang tu kal kemo apa Ye. karali. Bang tiang nawang hotel. Tel. Ajengan nasi goreng. Wih. Cuma sing bisa dini di pondok ngoreng nasi to munto jemuhang sengau dur paone to goreng pangkati mematu bener sing wangang. Sangau. weh, yen sangau ke goreng sing cara jajo begino jadi itu. Ini kan ben ken lengis. Popo, bang penawang misi kuah mau warna telu. Apa kone pada to tuturine putu. Bakwan. Bakmi. Bakmi. Bakso. Bakso. Hujan-hujan meli bakyak. Ya. Sandal kayu. Dadaran makwah to ne madan soroh bak orang putu. Nggih. To dajan kubun sampai duang sae. Pulang jukut unes. Jak to lablabo nyoba bak kuah yo. Ye. Huh? Ye ratu. Kan tapi ben bapo. Une selabla Man bak ko. betul. Dadaran nenek ne makuah ne madan bak sing badang kuah. Jukut unes kadan selam masih kuah Sing yo. sing. Man. Toto neng to sing ye nang unes to melablab selam boy bakwane. Nak be pulung-pulung Sar, gana kuno na ada bak itu cara mangsi goban selam tuh angon ngamat Betul, ada Sing, gitu Po. bikin bapo. Ada nang bapo. Bak ne selam kita we tu. Tiang po. Bapo sing ngomahang putu lakar makita luas. Merasa bapo negul dewek putune kanti truno. Sayang bapo mepi anak ngawanang. Sing bang bapo anake buko putu luas joh mai kemo. Nah, apang do masih bapo besangat midatin kena putune. Bang bapo putu luas kalau do jani. Man malah pidan iki po. Ye, ditumpak aja nih ben pitung dino kaden dalan dini di merajan di peseraman. Nggih. Nah sejoko ben telun ben petang dino muntau. Barang ya bapo luas sambilang meli kelangon merainan sejaboto. Nang toleh saput beli yoi gangsar. Kijo aja mabulat ginting. Saput meslim patang lebihan ken ker ngejuk celeng. Kenapa putu apa kerana yo kita? Jagal jeneng. Kengkeneng sapone to daki kan gitu. Saru. Jelema kumal teruno apa kene sing bisa nang mesin. Dua jaki bapo daki kumal karwan saput suut mumah tuh. Mana yang ngumah saput beliang ibu sabun sing itu tuh buah rerak empuk ang bonang molas. Tuh baulian saput suut mumah ke gitu. Yang sudah maseng kedas yo. Ye nak sing tai rumah. Wah. Nak suat rumah. Coba suut Suat rumah mumah. mejang. Jaga ngon Sing tai rumah suat rumah. nyandang gitu bu apok saput ya. Suut mumah saput yo. Beging saja mau batas bebek ngeraos. Biasa yo gitu. Ingat ang tuna. Ngijak tuh yang eponge. Itu ngudiang panak uluk-uluk bapo aja barang yang kemau. Man mangke bapo. Bapo akan nutuk kan nganget bunga di support tengah bumi. Nih, Terus. Jani lan nyak kabian malu. Ah. Pangman
Mundo-mundo ngapa luwir? Wah-wahane. Oh yan jen pantas salah. Tabio, payo, Semago. awalo, manas. Tabione mal jani. Oh, datang. Mungkin tadi rame di nongkrong. Wah, Pada. lah tekor cicing Ah, kene nih teko pantas begalak nyakal cicingnya. Morero celeng aja kelinci ini benar, boh. Hah? Si orang